рассказываю тебе не весь мою жизнь. Дженни, я пытаюсь спасти ее. Тебе не увидеть меня просто человек, которого я люблю, похоже на то, что я люблю. Я загнул горло. Причин миллион. Джон Бриджес мне не симпатичен. В профессионализме ему не откажешь. Этот ход сидит страшную политику. Это верно. Хватит. Нам всем угрожает опасность. Мне наплевать. Я настаиваю на проведении независимой проверки. Что ж, тогда и я тоже. Джимми, я не хочу, чтобы с тобой случилась беда. Прошу тебя, не перечь мне и позволь мне защитить тебя. Поехали, я отвезу тебя домой. Нет. Režissöör William Shaper on hakkama saanud humoorika kriminaaldraamaga. Kuigi film pärineb 1950. aastast, tasub linateost vaadata ka praegu. Filmi piirijoon tegevus toimub USA-Mehhiko piiril narkootikumidega kaubitsejate seltskonnas. Seal aga odavate võistlema on töötanud valitsuse agenti, kes teineteise tähtsusest teadlikud ei ole. Mängufilmi Piirijoon näete neljapäeval algusega kell 22:25. As it's your girl she with two, and all the men in town were grinning because she's stolen their hats too. Now, was there anything you wanted, sir? Anything at all? Rahvast võib puudus kätte tulla ka kõrgest soost aukandjatel. Üheks soovitust raskest olukorrast on naituda rahaka pruudis. Just seda soovitabki kammerdeener teha tunnetuse Sofia ja Georgi. Milline roll on jäetud seekord mustrehvikule, selgub reede õhtul kell 22:30. Weak and silly and like a little fluffy rabbit. Oh, joy! Then come, Prince Cuddly Kitten. Climb up my ivy. Sausage time! Tõnis Mägi kontserdil Koit 20. augustil Tartu laulaval.